no gukomera k'uyu mukunzi wanje mureke mvuga ibigwi by'umwami wanje bavuga no gukomera k'uyu mukunzi wanje mbese mugize ukuntu ari twari mu ntambara umwanya waba muto cyane nkomeje kubivuga mbese muguko yagwananye na Gideyoni kanesha abamediya igihe cyandenga nshuti nkomeje kumuvuga ariko ndavuga gatoya kurupfu yapfuye igihe cyandenga nshuti nkomeje kumuvuga ariko ndavuga gatoya ku maraso ya Yesu uwo yatewe imisumari yo mu biganza aterwa n'imisumari yo mu birenge yambitswe ikamba ry'amahwa mu mutwe abantu bose bavugaga yuko bati yakubiswe n'Imana iramuvuma abasore n'abakobwa baramwihakana bati yakubiswe n'Imana iramuvuma n'umwami mwiza n'umwami mwiza Yesu n'umwami mwiza Yesu n'umwami mwiza n'umwami mwiza n'umwami mwiza Yesu n'umwami mwiza mbega ubwiza bwawe Mana we n'umwami mwiza n'umwami mwiza Yesu n'umwami mwiza Yesu n'umwami mwiza n'umwami mwiza n'umwami mwiza Masiya n'umwami mwiza Yesu n'umwami mwiza n'umwami mwiza n'umwami mwiza Yesu n'umwami mwiza twakomera Imana yacu amashyi tukavugiriza Imana akaruru cyane tuvuga cyane ngo haleluya 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 nahoze numva nkaho ibyuma biri hasi cyane ize ko oya iyi mikrofone yo si yo cyane nk'amabafure byose mubigire neza twashimaga Imana dushima ko yatubashishije kongera guterana uyu munsi Imana ihabwe icyubahiro mushumba turabashimiye rwose kubwo kudutumira kandi tuzotuza mutadutumiye ariko tubihaye agaciro Imana ibahe umugisha Mwami Yesu turaguhimbaza byaremwe byose byaremwe imbaraga zawe papa umwami wuzuye amahoro wuzuye ukuri kandi wuzuye ibitangaza oh Yesu haleluya imbaraga zawe zahozeho kandi uzahoraho mwana w'intama w'Imana wuzuye ukuri n'ubuntu bwinshi amatwi nje mbibwirire ko mfite agahinda kenshi cyane karemereye umutima wanje ndatwa kuburira abanyabyaha banze kureka ndatwa kuburira abanyabyaha banze kwihana mbese itorero aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa torero ry'Imana aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa torero ry'Imana
muja mwibuka yuko tuzatungurwa none umaze kudamarara umvuguwe neza muri kigiye ushize igihunga ucibuka imisozi wirukaga amagambo wavugaga mbese uzongera uyavuge kugiye kubona ishano mbese itorero aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa torero ry'Imana aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa yarameze nk'igishitsi kimurira mu butaka bwumye nta bwiza nta gikundiro twamubonaga kudafite ubwiza gatuma tumwifuza kwizera kwacu washimagijwe nuko Yesu ataheze mu gituro bya bindi byose byari bibi byahindutse byiza kubera Yesu byabiye byose byashariraga zaryoheshejwe n'amaraso niwe shingiro ry'umunezero w'iteka wundi mugisha wo kwira turetse Kristo niwe shingiro ry'umunezero ayila fesa vae mana ya mahoro wundi mugisha wo kwira turetse niwe shingiro ry'umunezero w'iteka ayinda wundi mugisha wo kwira turetse nta wundi mugisha wo kwira turetse tuzamura ibiganza gatoya niwe timizaho baba ai baba we wundi mugisha wo kwira turetse niwe Yesu wenyine tailo uri byiringiro byacu papa ai wundi mugisha wo kwira turetse niwe yeah baba we nta wundi mugisha wo kwira turetse niwe Yesu wenyine baba we nta wundi mugisha wo kwira turetse mureke dutere haleluya tuzamuye amaboko sema haleluya hey Bwana sifiwe nta wundi mugisha wo kwira keretse umwana w'intama w'Imana yo yeye atakuja kama mwizi atakawia ndugushika sana ulicho nacho asije mtu akakunyanganye
na wafanyao usherati wafanye sana, wazidi sana, wazidi sana, wazidi sana. Tukotere haleluya, haleluya. Hey, 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 hey. Bwana Yesu asifiwe. Bamwe bazama baririmba bari kumwe n'ababohowe n'amaraso, uzobayo nje nzobayo, bari ku misozi yarade banezeranywe n'umukiza we, basize imibabaro yose, uzobayo nje nzobayo. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imani ihabwe icyubahiro ba. Kwa imani icyubahiro. Semeni haleluya. Turangaho gatoye papa. Murakoze. Bigize neza. Buriya twebwe abana b'Imana nta kindi kintu muri iyi si mukanya ari gisimba cyanejeje abantu bataramye Bugande. N'umutima ramwe ariko iyo Yesu aje kugenda akadusiga nta gitaramo twari gusigara gute muri isi yaka kajagari kameze. Bwana asifiwe. Nukuri kwizera kwacu nta kundi gushingiyeho, nta nundi munezero, nta ndi dugufashe, ni kuri Yesu umwana w'Imana. Turangaho papa tutaramira Imana. Wamucuranga igitaramo, ushaka igitaramo kiri ariho guma, banku witonda gato yerangiza ucurange neza igitaramo papa tuze. Urakoze Mana we. Yawe Mana, uri Mana gutaramira ibihe n'ibihe Mana yanje we. Yo. Haleluya. Imureke mvuga imbaraga z'uyu mukunzi wanje, ndavuga no gukomera k'uyu mukunzi wanje. Mureke mvuga ibigwi by'umwami wanje, ndavuga no gukomera k'uyu mukunzi wanje. Mbese mugize ukuntu ari twari mu ntambara, umwanya waba muto cyane nkomeje kubivuga. Mbese muguko yagwananye na Gideyoni kanesha abamediya, igihe cyandenga nshuti nkomeje kumuvuga, ariko ndavuga gatoya kurupfu yapfuye. Igihe cyandenga nshuti nkomeje kumuvuga, ariko ndavuga gatoya ku maraso ya Yesu we. Uwo yatewe imisumari yo mu biganza, aterwa n'imisumari yo mu birenge, yambitswe ikamba ry'amahwa mu mutwe. Abantu bose bavugaga yuko bati yakubiswe n'Imana iramuvuma. Abasore n'abakobwa baramwihakana bati yakubiswe n'Imana iramuvuma. N'umwami mwiza, n'umwami mwiza, Yesu n'umwami mwiza, Yesu n'umwami mwiza, n'umwami mwiza, n'umwami mwiza, Yesu n'umwami mwiza. Mbega ubwiza bwawe Mana we. N'umwami mwiza, n'umwami mwiza, Yesu n'umwami mwiza, Yesu n'umwami mwiza, n'umwami mwiza, n'umwami mwiza, Masiya n'umwami mwiza, Yesu n'umwami mwiza, n'umwami mwiza.
n'umwami mwiza, Yesu n'umwami mwiza. Twakomera Imana yacu amashyi tukavugiriza Imana akaruru cyane, tuvuga cyane ngo haleluya haleluya haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Dutere haleluya ba. Sema haleluya. Amina kubwa. Bwana asifiwe. Ngwino papa. Ngwino. Ngwino kabisa. Oh haleluya. Yalitabiriwa zamani kwamba atazaliwa mkombozi. Yalitabiriwa zamani kwamba atazaliwa mkombozi. Usiku wa manane kazaliwa mtoto, kalazwa holini mwa ng'ombe, kwa sababu amekosa nafasi katika nyumba ya kulaza wageni. Mwokozi Yesu kakosa nafasi. Betlehemu wageni wamejaa. Mwokozi Yesu kakosa nafasi. Betlehemu wageni wamejaa. Arakantu kafashije muri yo ndirimbo kandi mazimizi narafashwe sinzi ikintu cambayeho mu mbabare, murabizi ko ntazatinda. Yaririmbye aravuga ngo sasa leo hii kuna watu wengi bado wanaojaza wageni mioyoni mwao. Wageni wao ni zambi. Ndugu, nazo zambi gani zinazosababisha Yesu akose nafasi? Ndugu, nazo zambi gani zinazosababisha Yesu akose nafasi?